Good day, prospective parents. I am Marlene de Bois, and it's my privilege as Head of Department to welcome you to the intermediate and senior phase here at Laerskool Tuinrand. Goeiedag ouers en voornemende gesinne van Laerskool Tuinrand. Dit is my voorreg as departementshoof om u welkom te heet by Tuinrand se Opendag. Ek is mevrou Lelani Visagie. Firstly, our academic program in the intermediate and senior phase is designed to provide a strong, balanced foundation for every learner. We offer home language in both Afrikaans and English, as well as first additional language in Afrikaans and English. Our learners engage in life skills, which includes personal and social well-being, creative arts, and physical education. In addition, we offer social sciences covering both history and geography, as well as natural sciences and technology. From grade 7, learners are introduced to economic and management sciences. What sets us apart is that we go beyond the standard curriculum. All our learners participate in coding and robotics through the Resolute program, as well as an artificial intelligence-based reading program called Dynamic Reading. We maintain a strong academic standard with a 65% grade average per subject. Importantly, we also cater for diverse learning needs through our LSEM junior and senior classes in both Afrikaans and English, incorporating the support from various therapists, including occupational therapy, speech therapy, and an educational psychologist, ensuring that every child is supported. Secondly, our school projects and outreach programs play a vital role in developing well-rounded learners. Each term, we host a major fundraising event. In Term 1, we have a fun-filled inflatables day. In Term 2, we run a sheep raffle with exciting prizes for both parents and learners, where the top ticket seller wins a Nintendo Switch. In Term 3, we celebrate our learners' talents with a vibrant talent show. We also believe in giving back. Our outreach programs include visits to old age homes and community initiatives, such as collecting bottle caps to support individuals in need of wheelchairs. These experiences teach our learners compassion, responsibility, and the value of community. Lastly, our senior phase is where we truly prepare learners for the future. We actively integrate technology and artificial intelligence into our teaching and learning. Alongside academics, we offer a wide variety of sport and cultural activities, ensuring that every learner finds their place and feels included. Our success is driven by the dedication and passion of our teachers and coaches. We strive for excellence in everything we do. Choosing Tuinrand means choosing a school where your child comes first, academically, socially, and emotionally. It is an investment in your child's future and a decision that will give them the strong advantage in life. Eerstens, ons akademiese program in die intermediêre en senior fase is daarop gemik om vir elke leerder 'n sterk en gebalanseerde grondslag te bied. Ons bied huistaal in beide Afrikaans en Engels aan, asook eerste addisionele taal in Afrikaans en Engels. Leerders neem deel aan lewensvaardighede wat persoonlike en sosiale welsyn, skepende kunste en 'n grondelike opvoeding insluit. Daarbenewens bied ons sosiale wetenskap wat bestaan uit geskiedenis en geografie, sowel as natuurwetenskappe en tegnologie aan. Vanaf graad 7 word ekonomiese en bestuurswetenskappe ook bygevoeg. Wat ons onderskei is dat ons meer insluit as die standaard kurrikulum. Al ons leerders neem deel aan kodering en robotika deur die Resolute program, asook 'n kunsmatige intelligensie gebaseerde leesprogram genaamd Dynamic Reading. Ons handhaaf 'n sterk akademiese standaard met 'n gemiddeld van 65% per vak. Belangrik is dat ons ook voorsiening maak vir diverse leerderbehoeftes deur ons LSEM junior en senior klasse in beide Afrikaans en Engels aan te bied. Ons maak ook gebruik van arbeidsterapeute, spraakterapeute en opvoedkundige sielkundiges om elke leerder ondersteuning te bied. Tweedens, ons skoolprojekte en uitreikprogramme speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van gebalanseerde leerders. Elke kwartaal hou ons 'n groot fondsinsamelingsprojek. In kwartaal 1 het ons 'n prettige waterdag gehad. In kwartaal 2 het ons 'n skaaplotery met opwindende pryse vir ouers en leerders.
waar die leerder wat die meeste kaartjies verkoop 'n Nintendo Switch wen. In kwartaal 3 vier ons leerders se talente met 'n groot talentskou. Ons glo ook daarin om terug te gee. Ons uitreikprogramme sluit besoek aan ouertehuise in, asook gemeenskapinisiatiewe soos die insameling van plastiekdoppies om leerders in nood van rolstoele te help. Hierdie ervaring leer ons leerders omgee, verantwoordelikheid en gemeenskapswaardes. Laastens, ons seniorfase is waar ons leerders werklik vir die toekoms voorberei. Ons integreer tegnologie en kunsmatige intelligensie aktief in ons onderrig. Benewens akademie bied ons 'n wye verskeidenheid sport- en kultuuraktiwiteite aan, sodat elke leerder ingesluit voel en hul plek kan vind. Ons uitstekende prestasies is te danke aan die toewyding en passie van ons onderwysers. Om Tuinrand as skool vir u kind te kies, is om 'n skool te kies waar die kind eerste gestel word, akademies, sosiaal en emosioneel. Dit is 'n belegging in die kind se toekoms en 'n besluit wat hulle 'n werklike voorsprong in die lewe sal gee.